Webale mnonga iwe okiri aha Sky TV kandi niko twagaruka omushaha yitu ya kabiri obwe twija na Meja Ninsiima Rwemijuma kugira ngo tubase kuganira ahanshonga z'Eby'okwerinda okuru kwa ruri orwa kabiri umengo ntwa twija kuganira ahanshonga z'Eby'okwerinda eliza ntwenda kuganira ahanshonga ezikwatirine na no kwerinda kona no yerindota no manyota ngo waza kutomera wabo ahori no manyota ngo ekiha cyarwo muri ngo gukine kutwazibwamo cyashobaho mweno Eby'okwerinda okubi kutwazibwa konka nkaburijo nimbanyine omukugu Eby'okwerinda aina amageza agakusinga agitu kugira ngo tubase kumanya ntibasa kwerinda tuta no basota ku reportinga wabone kizibu no reportinga nka hino reporting ota ebintu nkebyo byo twandwe nangu iwo kureba Sky TV wayiyongere kubyetegereza kurungi reka afande abaramusyeho nabanye batutandike program yiteji aho twandi kugambira eshonga z'Eby'okwerinda barafande kwija nakwakira webare Madam Adera otebekana swa program eji kandi ariyo nantwara mu program eji ni baramusya abantu abariyo batureba kandi abaturikirize mu izina rya Yesu Kristo kandi no mu izina rya Allah watahara mukama twase turikirizangane kandi tuganire amazina ganje nibanyita Meja Ninsiima Rwemijuma kandi ndiyo munywani sakando mugambirizi w'enkambi ya kabiri erikutwara Western Region nishemerwa munonga kureba ngo buri rwa kabiri umushaheji numutereza chance yo kwikiriza kuganira nimwe abantu abaturikirize no kurikiriza dera deni tukabasa okwetebekanisa okuturo mu nsomo hatine asindikire mugenzi we amufosingire ngo amusindike kureka orukwe pushing yo wenka nkumuntu haza ahabwa kintu tuba nanimwe no kugira ngo Adera na Ninsiima nondizo muntu tubase okutura omunseji etitebekanisiibwe kandi ensi eyibakama bitu omwihanga lyite rubakama bitu bokufayo munonga kurara batagwezigire kureba ngo haba ensonga zo butebekana so mbwenu mubare kuturikiriza reka twongere tuganire na Adera abo kubumuramwa numuhango munonga nangu kwa kuboyino message nesumu ya Adera of messages mwana mbano musindikira wa messages mukubuza buri kimwe cyona ekikubateganiso kwe ekikwatirine na security then tubase kubahabura ukora kirjemu ahabo kuba wansindika ntesindikire nensonga kandi nabwe wakore bintu bitari mu mateka ukasanga nufuvira mugenzi wawe ningano nyizi ya mugenzi wawe nacyo tukirungi abo ko ibintu ebyo mbirugamo okwitana mbirugamo okutakwatanisa abamwe abo kwikiriza ombishaka byitu Eby'okweta ebyo nibyetenda itwenka security tukubyikirizamo konka bit kandi abantu abinjo kwa heru abantu mbabigamba munonga manyanyo nanka yakore kinyo yantega umukazi umurofa nkebyo so koko botakwatagana na Adera wabutakwatagana na umugenzi wawe umutaka wawe so no expecting ebintu byingi munonga ebikwereta kandi byakubiri bitakubaho konka mwaba muhurikirizangine mumanyire ngo ensongeji ningisobora ensongeji ningirga munti kandi iteka ryo erubatireho nyonta kazirwe erubatireho bitakabireho riyo nrugambaki afanda ko yagamba ko abantu wenda kutwegitaho no basakoze sesimu yitu ya WhatsApp otusindikireho obutumwa esimu yitu ya WhatsApp ni 07909 icyo kwenda kubuza cyona ejo niyo namba yite yo rakozese 07909 icyo kwenda kubuza kikwatene Eby'okwerinda hine cyo kwenda kumanya oine bikuteganisa oine ebinte byo ine kwenda ku reportinga to kumanya nkwero yine kubikoramo kozesa enambejo aha WhatsApp ninga shosindikeho message niyo rasindikeho niza kuba ninshoma afande kibuzo cyawe abasi kukigarukamo otungo buhabuzi omanye oko ine kukora
afande standikane na n'eby'okwerinda omuntu akayirinda ata ecyange cyakubarimu abantu abakutura nabo ebintu nkebyo. We bari munonga Madam Adela. Okwerinda uko kureba no kutandukana niwe wenka nk'omuntu, kutandukana na discipline yawe ninga semico yawe yo kuboyine, then nana uko kwatanisa na bagenzi bawe, then nana kumanya ecanga cyawe ni kikunda ki kandi ni cyanga ki. For example nyowe nindigo mu Rukachika omuri Mbarara City Division umushero ya Chombe niyo rwo buyenzi yo kubanza. Ndiyo musurukare konkani intura nana abatari basurukare n'abataka. So omukwerinda nimbasa kwerinda sange ninyirinda umutaka ninga so sange we nayirinda umusurukare konka hagati yanje nawe ahagati yanje nabo hariho amateka agakozerwe nyowe ntakashyikira umucwekomo agamateka garuho ahakusoborera nyowe nana iwo muntu mpurikirize. So discipline emico yanje ahamwanya niyera lete batantabarza konka naheza kugira emico mibi ninga se mico etakubasa kwikiriza mugenzi wanje kukorakorana, etakubasa kwikiriza mugenzi wanje ukumpa chance yo kuganira nawe. So ekikubanchoreka ngu ekikubanchoreka ngu agamateka agabireho agi chairman wanje Chombe ayine kandi agakumanya ngu ngankwata mwahiza kumugambira immediately naba nagezaho kungarumuteka, then nananye umutaka akakugezaho kumfubira na no kwenda kuntahataha munanye nkora ki muhababira mwene cyo kubanza tubanze na emicwe then to respecting ekiragiro cyo ni kigamba ki, then kandi tugaruke to respecting na culture yo ni gamba ki. Ahabo kuba kugira ngo let's say umucanga icyo kuboruho culture yabanegera ngo wabo taramukize mutaro kukira yanchore tango wagira muri uzo nchirunji ba elders bakimanye ngo Ninsiima inamuri abo bato kubalance. So buri kimwe cyona ekitaro kutambura kurunji ekitakugenda kurunji umucanga n'ikirunji abebezi bitu okukimanya hati obumenyi bw'amateka n'ubuvuzi kana aganiriho na imwe abakurikirize inyuma waho nduko bagira ngo obumenyi bw'amateka ningashi ikikureta insecurity okutatebekana kw'ecyanga cyo kubanza nkiretwa twaba twinimwe abasuma. Abasuma nibiza bizire kwiba okutwara ebintu ebibayiza kwiba kandi kuba kufuna uko kuba chance imbi yawe yo mpurikirize bakureba hati mbamba kutema mbamba kwita kugira ngo kwiba okwita no kucekereza kugira ngo bakwite babuze evidence kugira ngo bakutemagure utabareba kugira mbwenu bakwiheho. So mbwenu hariho ubusuma bwa buri kikacona ejo ni insecurity. Then haba hariho enyombo z'amataka esaha yona abantu bariyomba Rwanda amataka okurwanda amataka mbwenu nako nkureta insecurity eta bwashesha umugorora gwanjye wagukura nananye tunahababa natandika abantu mwe mu ncenge kurungi natandika no kugira ngo tu respecting amateka tu respecting ikiragiro cyo nkigamba kwa kaciteka uhita tutakabireho. So wasanga umugorora gwa gukwire reporting reka naniwe gwiha ukaguteka handi kandi umanyaho ku reporting reka chairman twinabembeze baburushika cona okutanka chairman RC1 chairman RC2 chairman RC3 meya RCC RDC n'abandi. So reporting reka kutwara amateko mu ngaro kugira ngo be ni wakekora no basa kuboga somere or roya
no basa kuboga ori enforce oruga forcinga nkitwe abakwata mbundu Eby'okwerinda akubitwe ntu enforcing ekiragiro itwe nangu tugezaho kuteka kugema ngo kore kikire tutukugema ngo kore kigwire akubaga amateka itwe ntukugema ngo kore icyamateka kukiga akuba ni Uganda Police Force ejo force kigamba muheru force konka mutumu kushitegereza Uganda People's Defense Force force yawa muheru konka ejo force ntugikozesa kugema ngo kore ikikire icyamateka gogamba so mbone omumataka insecurity nenergamo urukusanga no furaha uteka na wargayo afura teka ofura uteka hari haturiya hargamu okulgayo kugira uti kamugwerere yaba nagukura andebe muteme hati kwa kuba nagukura aho insecurity nihe kwizera agukwire ni wagukura yagukura ni wagukura hati hargaho mu akwenda kugira ngo agira amagezi minja go kusinganira hati ka tukimarire kimwe nyore kanche marire kimwe kambanze mukwate mu anyitegereze nkabe ni nkundo mukwate munanye ni nkwikiriza mukwate mukonko kurabira mu mateka konka wa mukwata mu kwenda ku umugorora umutwara ha police mu reporting ga police bene ya mutega bukayo nemanya he kumuteka mu reporting wa chairman ako chairman wena mamateka kigagamba wena mawo kumuteka konka kujyo terika mugwere aize andebe then kwako bari yo na gukura hato umutema ninga si iwewe nkosanga wa muforcinga kore cyatashimye kwa nakora yabari yahakantu ko mugorora konkiyo kuwa mugwerera bajya tumba wayikora kuzuma deno hatuwe yakwitebekanisa nakutera hatu mwazo umwaka gona mu ryo mu police gwa kabiri mu rya hakoti so those are insecurities things then ekindi ekikuretaho insecurity no kwiyite cyotari tureke kwiyite kitari no ndaba amayinja bano ndaba kumanye nkaroya obwe tokabagaroya iwe ori munywani wa roya konkano yendo yeteroya no yenda oyete chairman okore na za stamp abo kubomo mu town twina bo kuchupure biza stamp says no ndo chupure za stamp oyete chairman akoboburaga no musurke na taho mahinyo kankutero stamp umwana na yenda passport kankutero stamp these also insecurity bantu kweyete chotari no hendera ohabwira abantu kubi haza ko kubahabura kubi hatubakiza bizo mu mateka tubakwata kuza kubaronderesereza ati you want ko muchotari ekinta kubire ekinta kubenizamo then okuchupura kwa buri kikacona nako nukureta ho butatebeka nabwo cyane okwite cyotari kinanaga bumwembe yitabasurukare bambwe nukabasurukare bamwe abagerezeho kwite kibatari abamwe abitukwasere already twabacagingire ningira umwe mukabyoreka abantu aha already hariho ndije bundebere ngo wabire naterera abapolisi abajataza n'inkora abyo konjere nyuta mpaka sendi so echo no kwite cyotari nakyo sensi owo mpurikirize korabe ori omwe madam Adela ya gamba ogogo utwe wano kolemerumo no gikorro mu office to kugikorra hasumu kandi promotion nangogo we nagamba ogogo wa police we ninjira nawe ayenzire kubamanyira kuba police training jirwe ninjira na wabe naenda kurembozi yo kwenda kweka kasabo kuba police training jirwe namanya hakwiha promotion namanya ngo kora kurungi niko kumuhereza promotion bonkamwe no go police okugira ngo ogogwe ninjira nakanga ninga nayenda kumanyira abasinzi konko police ya trainingirwe je akasohora je bakamuhe nambaye bakamuha department akazomu uniform ye ukamujya ngo nikoragana so kwireze nyita sinkira kasente nakumanya ngo iwe cyawaza inapcho sense nakwata no kwata so mbwe nabagambira sanga nagambira abo kweta police for example ahakora n'urya police aruho utuhereze kwata tukamukwatira aho umyezi nkebere nyuma akwita captain akuzora uniform keje yanje akuteka hama injaga captain
agama injagona kagafunda ha polisi katandika kubagambira nkoporo akutandika kubabiha akakoporo yafuna enyota endizo yaba rank endizo yaba sergeant yafuna enyota endizo yaba warrant officer yagaruzo akagambira abagenzi ba promoting kandi kuyabira bizwara yaba second lieutenant yamara umwaka yaba lieutenant mwe natabe yaka captain njaro hangaje aturera ho kubiha abantu yajataho niho ni kukoma twamukwata so mbuye no sakusanga amayinja ni nkago aguba kugura then manyano reba hariho obufere nico cinkwani nyenda ngo iziraho shomesa abantu omuntu omufere taka tayine hakoma because tingumanye bakareba ho story ba members ba parliament ngo bakaba batera amasimu ngo ati ya ninye ndiyo ninkora list y'aba ministers mpayo miliyoni 10 mpayo miliyoni 2 mwene obufere bwe bwine ahantu hinji konka just kushomesa ukaje uti obufere omuntu akabwerinda ata ubwo muntu waza kushaka kubiya ati nyowe ndi captain iwe no basa kumwerindota what can you do kurango wairinda ubwo muntu tiyahendera kwibira kasente kawa kabuzire in actual sense of ferobu of fere nkuko wakigamba bwine emitendera har kufera burirevo yona har habafezi haza ubufezo bumburigero ko uko kutrusting umuntu hati ukunduku iwor kuntaya isom program yo kumoderating aha nebasa kutashana na mugenzi wawe arayize kumoderating umuntu rwo kubanza trust eyo nyinemu nebasa kutaba eyo gumuntu arize kumhosting ombwire ubwo misho abo kubiwe obwire utwamara nawo oguno murundo rwakana no hosting no ntaya isaha so nubasa kwemereraho gambire bagenzi bawe utafande nagamba na wariyo nayize kurigirira uko kubomanyirira umuntu mwene nimbizo usya ngu wade nobomanyirira dera wade nomanyirira umucyara wawe wade nomanyirira mukuru wawe murumina wawe munywano wawe hamurumo umucone cyara kugambire ugumubanzo yebuze nkoko nabagambira ngo haraha amateka gabandiza gabire hebyona bitakabira ataka kugambire promotion yo gwa minister promotion ya Ninsiima kubakano chairman no kutora no kaba umukuru aba chairman bona obanzo manye what is the law says ikiragiro nkigamba ki ahaba gutecho abo kuba constitution itu ya Uganda no mbitaho byona byamateka obu wayirobwe buruho umuntu kuba minister sheme kuba nabarya ati atoranwa ati so mweni yo batere sumu oryo mubara yo batere sumu oryo wawe umukitande tubyakusanga mu office ngunoza kufona promotion okure management ya kazire company hati we ubanzo manye bayiro ya kazire ebiragiro bye nko muntu company ye nibigamba ki manager na twaza tawata the responsibilities za manager utakabandize kumwesiga nkamunywano wawe utakabandize kumwesiga nkora mu state house utakabandize kumwesiga nko musurukare wa SFC yabo kuba wasiyemwa ninye kuvetinganye kora so banzo manye iteka ryo lirugamba ki kandi ndisobora rutanyowe ukuri kusobora nyowe ndi mu category ejo kandi kunde ndi mu category ejo then procedure yo kora ikintu eco neya then garuko yebuze hato go muntu ariyo nayizanyowe kungambira when minister ubwa minister takubwenda ubwa manager takubwenda we nangwe ki musasere kanki teke na nombasha bita abaganda abasabo bita abanyankore nurgaha ozo musaho wituwe kinyankore akoragana so kasenti we ariyo nakujya ngo gendo guze byawe iworiyo no planning ngo kuguze ente kuguze mbuze kuguza proti konka we nko muntu na cyaye yakunyisa na mizi tigarumu na mutete konka ariyo naza kwereza senti so kandi nyingi nakuragana so mbazo gwara kwereze nguza kwereza senti nyingi but akacha yakwereza tukarumu majani kore wafuna yafune ibyo biti byo mukishaka n'umunyu mushijana bagweta mujaja nubwo yakuteramo
na naho sitamiho honka oriyo no usabandirga haharya ariko nkabwe bizubi byawe byo kuboyine counseling y'uwafuna na n'umutumo go kugama ngunoza kucirirayo ebyo byo natoka basa kubireba mwene yo nishaba ngo nimushabe mukama bayambe kugira ngo mugire mbase gumana umuringuruzo misho abo kuba ikintu cyo kuchikuza kubaho adera usanga oriyo no yifuza bwanyu mutushikana acikorera ki konka bafere nayiza kwata hakuba hakozere ki aho kubaho kuri amanya ni nyendo rebe situation eje yiturimo oriyawo shobirwe otambire waruha so finally wabugana captain ya jatatu nyeze shonga kanku yambe aina uniform aina hati ya tinkuze kwetengana kurebo bayina hama baro batagine ekikuru nareba ki ekijwaro so omuntu nkogwe naza kwangu hakumfera abo kugira ngo nyowe tinko zireki ebinte bimwe to kubicenge ninga shi uniform as uniform yo yenka nendetera kugira trust ngajante konga Eby'okwerinda captain so and so naza kuba yamba ati madam adera hunanye ho nagira ntwe uyu utakamwikiririze ngo naza kuyamba tayine banyanya tatwara yo banyanya ugeze aho ni nshabangu mugume muteke muka akantu ko kuruzo ninga ni nshaba uroreze kwizirira bo kuba turi yahabwo kuyambagana kugira ngo ibintu stopping hatkora rebe Ninsiima yakugira ati niza kuyamba ofu no mu state house ofu no mu state house ogwa miliyoni 15 hati wogeze kubanza kumanya we Ninsiima tayine banyanya abasomere atuma irevo mbwene jemira mu bagine tabatwara yushi ekibuzire nayenda corruption shi nayenda ji mbwene umunyanya tuwashimiye kuba nagambera treta yo sente zi miliyoni 2 zakuza kushaba umunyanya kazumu hajya kwawe namanyazine ningatazine tayine barumina we tayine ba friend zibe obanzo manye Ninsiima gwa yo nagambera natambura noha natwazata kandi ugitayine banyabuzara bakuza ubwo mu mugo kuza kumpa ahabuzireyo umunyabuzaro wakubasa kuronda kuza kunsanga amahanda akandunda ngo ampe ninga office yene byerukoramo kagenda kubihe ngo nubwo ugabe mirumo ya state house good konkageza ho kwenda kumanya uwo mu state house nakora yonkaki geza ho kukozesa police aho ko police twinemu CID's office twiremu crime intelligence office twine DPC na namanya byona inakucho sense DPC police niyeru kurure ibintu byo kwata by the way no tukuba numureba bamahega wagira ngo gakwata dera tutukubasa kora arrest twine police so umusuru police yaheza kutera isimu kugira ngo nanyenda kumanya Ninsiima Rwemijuma nakora n'ikitongore cya UPDF ibyo twine mitendera natandikira ha second division terra major general ogiki Funded division commander, you know the major Ninsiima Rwemijuma. Yes, Ninsiima nakora ata ryatenat bito go mu consulting. In short consult police abo kuberuho ahabwa to implement law and order. So ubuteka nubwo bwo kufuna umurimo gwo kisobobo naza ku guiding. Konka abantu bareke kubafera buri muringo gona kandi nyenda kubibire cyama bamwe imisango yitubasize kuyamba abantu bitase kuyamba bafezire uko kubari yo nakusaba ubuyamba banaruguretinga to bakikakire kitano basa kusanga baza bakwata miso umo obutwabire tukirya abana tukusoma wabiro ko mwishomero rukusomana na dera mugenzi wo wayenda kumugambaho ubanza umuraganasa uko banureba nakunda ikisiyanga dera uko banureba dera nakunda mandazi so kwa birubano indadera umutandukano urukumuhereza urukumugambira ebyarukundi webi warebire so mbwene na naba bafere naba akumonitoringire okumara nko mwaka gona ninga se myezi yenka mukaga arikumanya bizubi arikumanya narabira ni mufuna so mbwene okuhabuza ubwanje ahabafere buri revo yona hariho umufere nanguna naha Sky TV mwene habafere no kugira ngo tumukabamanyire na nito ukoko witu twine yabafere no kugira ngo tukabamanyire konkizo bariyo gomfere ndika ndiza kuhika tumukwate twaheza kugumantu eje sangana iwiwe to kumanya na Churura district ne sangwa nkahi
nonda kurondera umuntu mu Kiruhura district. So tugume tugezeho kureba ubwo imboze yari yo nandetera neza kunyamba yabeta kuyamba kiganiro bwire bwingi ibici karoho bwo kusanga wizo mu office umuntu wamubuza yakugira to garuke next week imwe mugira ngo ahabwake na yakugamba ngo garuke next week nahahine byamusobere byakuza consulting manyano reba tugera twine ikintu cyo butagumisiriza umuntu wagera uti inkorere cyaka kugira ati mpa mu wiki birogoti yakuyamba noma yuko ntwendo buyambi bwa and then kunda bene cyaka kugira ngo nyenda sente zimpe wowe atakuzimpa biriti wanyamba tare bya janye cyakare manya ijari yari ati omu butagumisiriza nimwe tukwendera tukozere nshobe because ari hano za kumbugana uze uzire kureba hashi nangizire kureba ogo mwene yakuyamba tiyanyamba ari likanyonku yambi likanyonku reki nkuyanguizeho so omuryo ko kwenda kukora ibintu speed hatoshanga watomera okutomera nango kutomera kukuruhu abantu bariyo mbatomera konka nishaba ngo ekurureji egumizemu bagumeno ugezaho ibituraganira abantu reka babihurikiriza akubo kufero kukurya hantu hona kandi omukufero ku umuntu nateko bwongo narara nateka ecyakuza kuteka mwigisha we nabakiti akiteka tekereho nke bwire nko kwezi kubona inyuma narundo kwa raferade so akora practice yer kumara hatiwe iwadera nuzo bigwa mu izoba rumwe oyindo bihando ringire ngwe ninyo advice yanje hari yeco reka kugoma bintu tine muntu arkwanga sente obuna be ninchoma sanabo kumanya hinasomire sine ya mukaga HSC ni mwako basa kumanya umuntu nkuzagamba no tukatwi n'umugiga director akayine sente nyinji abo ko tukatumwe panchisa kuyabira yiza yisomero arukwindura motoka naki so umwana mugenzi wanje nawe no ize tycoon around Mbarara here nawe na stama nawe inkawe twajyanga ibishogo umuntu twamutege icyunusu nabasa kukihaho twenda kumanya sente kwenu zire so akakontestinga habwa meya umurimba room so twamutega icyunusu by then icyunusu ikitwategereje kazi sinja 50 shillings twamutega kanusu kuyabire nasohoro mu gate kanusu twakateka hikabiri ko kwaka yakatamwa matara yes yayemerera yakiwe yakatwara so mbona ikintu cy'kwatirine na sente ni nyenda ko batera umuranga abantu mwabo kutureba kandi abaturikiriza ngo kintu cy'kwatirine na sente tina rukuzanga so ogwo muntu ari kuza kuteka mu sente watakuzenda please reasoning emirundi niwe mwebuzeho bantu mwe na munonga baba bari mu uniform babo abuko bariyo mu uniform azini military police abo kushanga abo kumubuga no gwakakubiha bakubanibeye teki batari ya maybe akaruga yakadizatinga maybe akiba uniform ababo nakwerekera kimwe mwene we center akaziruha just wemwe ariho kuyamba kandi n'ikindi cya kabiri naco muizuke natandukana kugira ngo tugume twebuze ekiragiro cyo n'ikigamba cye kutukuzo mbintu byo ku exchanging sente tuba twazo mu corruption haza corruption eki akachaka nakwasa kubagamburaho umuntu ari kuhereza ekituga na n'umuntu ariyo nacakira mwe n'umusango nugumwe sana usabe kugira ngo kitugecho ticyamanya bakwaceza kumanya mwimbi nicyo kurebera imisango ya corruption mingi nefa munonga kugira ngo uriya yacereza takwenda kurugayo kugamba ati nkamuha sente bene naniwe no wakumukwata ariyo nahereze kituga abakira kwihakana ukanana mangu iteka ndiza kora ki kumukwata so mwenu nimbasaba ngume mwebuze kiragiro cyo nikigamba ki iteka nirigamba ki akuba ofere bwo n'ubwingi nanguna no witu abantu bizayo konkite cyurunkitu ntushira kuba detectinga military percentage shimikwe ya hansi munonga eyabantu abo kutufera nawo bakufera girensoni ayanga no kubigamba abo kuba owitu percentage ya hansi munonga niza kuba haho cyo kureberaho ubunabirindi Masaka abindi public relations officer wa Masaka this greater Masaka region
aka office kanje kakarya higuru nkaha koko offices zirya hayiguru hata abafere bakabayiza bija n'abantu bakwenda kwiba hata bamusiga ahinku viewinga nahiza kusohora ku rugo mu office okahika balcony hata abasigaho nk'abashatu abiya leta bona group ye abasigaho bemerire ninga basitami wari kumanya ngo kwarampiko mu office yeza kunda musyana umwana wanje anywanire inekigenderwa hata kisohora aje atafandiza ngiye kinagambira hata tutama tuza balcony umwegamira ki umwegamira ubwo bunakano bwa designers hati kuri y'abantu hanse bariyo nibareba muri yo mukora ki hati actions oreba nagamba nko kundi yo ninjire mikono nagamba nateka na insisting na nichichi so kuri yana accountability hata chirgaha yahika abagambira tomushaje ngo naenda miliyoni imwe kandi bajimuhereza iwe kuno yawayamba konka kuriya we yafana sente wetire necho kumanya yes so hata murundu gumwe nyiza kuna abiri turiyo tuganira ndebaho umukazi ubu nahireho lift kurugacengera okwika Masaka kandi yangizire ngo akaba pastor akaba yine church omunyendo so hata mucyara kazogwe kunamurebere naba interested kugira ngo kuyana kurganamo ha lift nkanta kagaruka kumureba kandi akangira ngo n'umunyamasaka so kuyabari yo mu group y'abantu ahansaho naganira na umufere kutwamazire nagambira mukama wanje ntaza pastor nene ngambira nguri twasuma naza kumuramusi kunahirize kumuramusi ajya tukafandezo sente ni nyingi nyongire kumuramusi ajya tafandezo sente ni nyingi nani nikugame mukama wanje speaking interest mu cha sente akuba inakuche sense mukama wanje akaba the deputy RDC akaba ari yo mugenzi muhozi Sekasamba may his soul rest in peace so kuna gambire Sekasamba nti do you know, can you imagine this inakuche sense gihurura n'umwana umbaza kugize uko Sekasamba yabira kari n'abafere ba Masaka. That's what happened. I detected it through that lady nkagenda nyowe njyaruhanga no yangambiremo nagenda njire kumuramusya nkamuha lift kurugacengera kumureta Masaka yagaruka yangira ngo ayine church so size ye sai akakakiri yo mushiki muto kariyo myaka nkama 24 so nagira nkiza kujya pastor amyaka 24 itose sacerdote bitumba fundabia arya abaruna mukaga aba reverends bariyo muri 30 ati wo pastor so I picked interest in that najya kanze kuramusya pastor na nemboze inize ningania nawe yona ikabiryo kumbuza kumuchallenginga at this early stage kuba pastor so kunahirize kumuramusya ati ni office yawe je no koraye konkafande manya nawe yantarwazo kokore yabyantira atafande sente niki ni nyinzi so mbwe no bufere umuntu yana kufera kigumire kora ki kucumanya ariho na nembunde yitwa kwasire nkaba ndi mu Rwenzo region naho tukaba tusitama kuko turiyo tuganira nyoniwe abasuma bagira ngo ngwembu bakaba takabasa kugira ngo ngwembunde rinkayo ko umugenzi yamujya ati bisumwana ubwambara rinkayo oya ata ubwambare yarara cyegegwa hashimwe naza kurga yataka nanyenda kucera kandi ngenda nawe baganira mu muryaho muriyo n'umuhurikiriza so until we came to realize that bwambare akaba ari ki akari embunda and we are sharing with those guys so when ofere imwe abantu abampurikirize kandi abukundeba ofere burubora hamwe hona kandi umufere nayiza inobwongo mwene cyo nanimba saba nabazate kumutwe nanimba saba ngo watakatekire bwongo bwobo kwiza bukarandinga hariwe iyo gumo oyezunse ekiragiro ne kigamba ekinte kindi yo ninkora ndiyo ninchikoro mu mateka kora be guided by that banyeta shahi 12 zo mwaji konkana nargira office bariyo nubayenda ku discussinga nanye ensonga za office itekandi guiding ruta guidelines za office yindumu nseme kuba ni attending umuntu outside the office kandi kiro
so mbone kore waza yiwo kugiye to maybe kanje nde nkoreki obe numangu nubaza kufera mwe nanishaba oyihireho kugira ngo tokabasa kwehara mu mwana wawe kandi tokabasa kubura kusavinga okuba nkitwa abasurukara polisi abebembezi cyamenero sizi barasisi disos resource twabo abari mu leadership tokubasa kuyahosemo kandi itwitwe ntwate tukora 24/7 eshaha abirnina umbiro mushanzo mu kwezi mwaka so twinuka umuro konka mbwe niwe oyine haka chance yo kumuraho na nishango bwire bwo office bwaguma bwashika bwaguma bwahwa ensonga za office ko kuzi discuss njya outside the office ekindi cha kabiri the moment one was discussing outside hata wareba batanika ku trustinga ngo at least hat for example nkanyenyine mukama wanje my immediate supervisor hanu yani Major General Bobo Geek twayisiwe Brigadier General Paul Muhanguzi ubu nabire ndi hana last week nyine admin officer all of them they are my superiors iware barugayo ba ku trustinga ngo Ninsiima at least ngo ko mbarakisi nyowe ngo nyowe ebyanje nimbigambira Ninsiima nyuti nyine ndizoga kandi okebwa ngo ninkore mirimo ya Fando Geek General Geek ninkore emirimo ya barakisi hati ukajya ngo nyowe kwe ngo nyoni manya yo Ninsiima then Ninsiima you should ask yourself why ako bakuba kweza kutenda bakureta harevu yibakuretaho hato tandika kushisha tandika kujya mbwe no bwire kanje ndizikabugana ahakibira kanje nzikubabugana hato mukubabugana aho kuba lenient to them nuho rukora ensoro mbwe nabampurikirize nakanda bukundeba na niwe reka gukora munonga usinge mukama wawe kora munonga urukora mukama wawe reka gukora ngo usinge mukama wawe ako kora akore munonga ngo wasinga nuho fere bukwiza nuhora tandike kucika sento mu rubazu ngo aza ekirize kwendera ohenzera amateka ekirize kwendera usisirizi na ryitu ekirize kwendera usisirizi na rya naka rya company rya institution rya government so mbwenu na nimwe abantu abo kuba abumwe kwete ni nchete ni okutubiha imwe abo kwenda ngo umugumye muturebe shaha zagenzire umukerera abo kwa numukoze sabagenzi bitwe nshobe then iwe aba bantu waza kuberinde uta gendo mu office smartere gazira bumuka wagenda Sky TV wagenda mu office ya PRO wagenda mu office ya division commander anukora hikeyo ekiteekateko cyawe cyacu cyo kuzo mu office ya division commander aha bwakino hikayo nuzo wa PRO kore waruga ahi waruga urukwenda ndiya hansonga yo bufere kore warugo muko muntu akwira advice yakujya toizo ka polisi ugambire osi hati we warugayo wahika ha polisi instead yo wagenda advice niyo kureba osi hati wahikayo utadera nkaba mbemwine rwa parasuits kandi mwe no namusanga ati nikibona kambe mugambire why can't you maintain the aim ogumize moronde reka dera kuyambe akusyo wa DPC reka dera kuyambi akusyo wa osi konka hi wagendera uryo noza kwa niyo advice yo funire bantu ho washikira ako kora ko wa Ninsiima uwabo tagendiri then noza kusanga wa changing mind zawe utanke ugambe byo tine kugamba usange wargahamuramwe abo kubori yakwira advice you waju breaking then nabwe emirunde naho on the same point waba noyenda okuyambibwa umunsongezi za security beka kubiha abo ko kweza kubiha icuba ukabehera umuntu cyatakozere hatitwe advice itukwereza advice icuba icyo wabiha ahaboko umunsonga za security you people tarumusore baba bakutebekanise kutema umutwe ngo bagwaragire hari so any mistake you wakora yo no security any miscalculation you wakora yo nuruga mukubi so mwene reka kubiya wano yenda umbazimaga rwose nawo ryo mufere urukwenda koreta kavuyo mu cicweka ubone kubihe bisho abo kuba icuba cyawe nko kora setting
no kora kitebekana saba mwene barahasinga no kora hasinga usanga nagira kandi kore practice ukundagambe ukora kibihe no kora kirete so advice yorafune ni yicushubecho so noza kubuta yambi bwadera nyana muthendere ahabwa izoberi so nyenzire ngo umuntu wanatureba ugira akagambo ko wamusigira akaramu yambi kugira ngo atagomba fere ningashi yabagwiremo nabasa kutwazata kugira ngo ubundi nawe asevingo ndijo atagombuza ubuni bwe bumwe we bari munonga madam Adera obuferobu tubwe bwatandika kandi abaferi bakiriyomba yiye ahabo kuba population eriyo neyongera kandi ubwo eriyo neyongera abantu bariyomba teko bwongo bwabo haza umuntu arira heru nakupuraningira bicuguma munonga okugum plan ze wabo just mere person ota trainingirwe kandi na sente operation umukweyongera nemero miliyoni 9 so twine okukora okureba ngo twarga umukubura sente okwe so kora babe notere nkito mubazi okiza kuyiya aha streets kuyiyo mu trading centers so ati abantu begire abantu batambwire tukatwine system yabere Kampala capital city hati twine cities nyingi hata nambara ni city kandi ziriyonze yongera so ko wabirugura na wabirugira one bwa black ukateka ho jacket black trouser black t-shirt black full neck black ukizo okunu yambaro kuchete cyarongo izire kutubiha utwiye musente right now hati ni tutugira umusite kandi site abanyasite bakanyire bariyo hati mbashiftinga from Kampala Mbarara nabo mwe bariyo mbasetoringa kunya so mbwe no bufere bwawe nanisha ngo bucendeza abo kwa abantu bariyo mbigukamisha kandi ni wo muntu iwe oba kuza kufera to kwiza kumanya mbaza kufera ryari kandi mbaza kuraba mu muhanda ki ogubarakoze se mbwe nanisha ngo okwerinda abafere twege okutrustinga offices offices twine office ya Bambega Eruburu district yona kandi ejo district Bambega twine Bambega wabitweta ngo ni diso ahansi aine ba sub counties gisozi gombora internal security officers hariyo ba pisos so mbwenu omukuferwa kwawe twine Mbega haza Bambega abo bacyamenero si wanu mbabamanya imwe murga hari yitwa ba polisi yitwa abasurukale aho kubitwe nusanga nkahambara mbara hatwine baraksa hambara makenke ndizo tugine ntungamo ruhengere so ne ito tudi burahamwe hona konka Bambega bitu aba government Bambega ba government abitweta ngo ni office ya internal security organization barubura hamwe hona kandi burubebe mbeze bona mbabamanya bagiso bakitine cyama natakumanya gisowe tihine so mweni iwe wabuzire kumanya giso wabuzire kumanya diso kugira ngo confirming ebyogo mufere yakugambe cyicyo no kuza mukikire aho kuba twina amateka hata nani mbashaba ngo umugume mukozese ejo channels gambira wo cyama ne rusi1 otino umuntu ariyo naza kumuteka umudiru nagira ngo nagoma natwara amakara ganje ruhengere nabasa kunsupportinga umwanya gwo misoro yaha muhanda njihone Ninsiima ariyo nangira ngo imisoro ya muhanda naza kugiye imponesa mbwe nukunde mbe nitware nsha 5 niza kwa nitware nsha runsanzu konka nayenda ngo nyuguro muhanda na miliyoni 3 hatkora hize kubitebiza cyamana ako kamuterera karuru nakujya how true is it nakujya okay rikambe mbuze Ninsiima noha naiza kuyambara kugamba na giso gisabike then tumanye Ninsiima so Ninsiima nachukora then Ninsiima kare nachukora ntuiza kumukwa nawe kumuhana no kuba watha chance yo kumanya Ninsiima no wariyo nayiba abantu ningasi Ninsiima naza kuchukora cyo kwenda mbuferi bwawe so mbwenu nimbasha bangu mwege okumanye iteka n'rugamba ki kandi mwege kutrustinga abembezi banyu kugira ngo
government ekiya planning rekateko mu press kugira ngo kibayambe ahabo kuba twine channels nyingi munonga ezo kubasa kwata abaferabo konka tugambira ba chairman nabo tubakubimanya wafuna chance imbi ukasanga ngo chairman ogwe nawe no mufere nikahwera maho ndiyo niza kuhereza alternative wasanga ngo chairman nawe niki iwe ikitekateko cyawe kugira ngo chairman nawe niki no mufere hate reba vice we akube mirunde mingi kigumiro kusanga chairman ariyo mfere vice we atari active kuba nusanga vice we arukwenda ngwente bejo riya yabiro mfere next time abantu bamahakaruwa nakora abantu we bari munonga ubwo yari Major Ninsiima Rwemijuma ogunaruga omu second division kandi tubatumiresera kugira ngo agire shongazi yashobora azikwatirine na Eby'okwerinda igwe cyotago echo wotakumanya obase kucega kibase okuyamba we barafande najagaruka aha orwa kabiri esande eri kwija nonanye naza kumuraho kace kugira ngo akoraje nawe abase kwija ayongere na program mpaka shaha ina program jini morning at sky ne banetan kashahemwe mpaka shaha ina izakasheshe mutebwa kwija ahakigunda echa Sky TV orwa katano ebiro mushanjo aha Good Friday musibe kurunje Sky TV irakari abantu Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabi nnyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara, Ekigunda cha Sky TV.